Yesu we, Yesu we, Yesu we, uri umwizerwa. 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 Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, uri umwizerwa. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, uri umwizerwa. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, uri umwizerwa.
Joyce amasi wakinze ya marembo y'ikuzimu. Yesu warakoze. Nimba uzi ko hari amarembo y'ikuzimu Imana ishobora kuba yarakinze muri aya mezi 12, uyikomera amashyi, wongere uyikomera amashyi, wongere uyikomera amashyi, kuko Imana yakoze ibirenze ibyo wowe watekereje. Imana niyo kwizerwa. Imana yabaye iyo kwizerwa. God has been faithful. Niyo ngewe nawe tutarabo kwizerwa, even though we were not faithful, ariko Imana yaturemye niyo kwizerwa. Our creator God is faithful. Dusigaje iminsi 24 umwaka ukarangira. 24 days remaining. Imana yabaye iyo kwizerwa. For this whole year God has been Imana faithful. yaduteresheje intambwe Foursquare. He made us step Niyo forward. yari teme y'uyu mwaka. That was the theme of this Zonyine year. kuba Joyce Melody igiye gukora live recording. Looking at the live recording of the Joyous Melody. Icyishimira ukagikomera Imana amashyi. This is the year of stepping forward. Nimba Clap your hari hands for Imana God. itakoze mu buzima If there bwawe, is something God didn't do in your life, haracyari ibyiringiro there ko is mu minsi still hope. 24 in these Imana 24 yobikora. days God can do something. Ariko ukomera Imana amashyi But clap kubw'intambwe ya your Joyous hands Melody. because of the step of Joyous Melody. Icya kabiri, And the second one, iki ni icyumweru cy'amashimwe. this is the week of Thanksgiving. Imana yaduteje intambwe God made us step forward dutegurira ibiterane hanze and ya made Afrika. conferences. Ignite iva mu Rwanda ijya hanze Ignite ija went muri from Amerika. Rwanda to America. Ni umwaka wo gutera This intambwe. was a year of stepping Ubwo forward. ndavuga iby'itorero ugenda is for uvuga the church. iby'Imana yagiye gutezamo intambwe. In your life as well, you have yours. Amapromosiyo mu kazi, Promotions at work. wagiye mu nzu yawe, You went in your own waguze house, imodoka, bought a car, wabonye visa, got a visa, wararwaye urakira, you were healed, wabonye urubyaro, you got birth uratwite babies, urategereje. you were pregnant, Imana yarakurinze God has umwaka been with wose you the whole urangira year. utagiye mu bitaro. and you are not sick for the Iryo whole ni year. ishimwe rikomeye That ugomba is an kujya uzana amazing muri iyi Thanksgiving. minsi isigaye kugira ngo tugere muri You should bring in 2026, these rest days for this year ukajya ushima Imana ngo Mana and thank God hari icyo wakoze, that there is something you have done, Lord. waraturinze uturindira You imiryango, protected our families. none izina ryawe Your name nirishirwe be hejuru. glorified, Lord. Twatangizanye icyanditswe kiri muri Yesaya 45 umurongo wa 2 We started with the scripture in Isaiah 40 and 40. kitubwira ngo nzabajya imbere ahataringaniye, God gende said, mparinganiza kuko ndi Imana I y'amasezerano. will go in front of you and level where it's not Ariko leveled iyo mba because I'm a ngewe God of ndi nkamwe promises. mvuze iri jambo riri muri Bibiliya, If it mba was ryakiranye amashyi menshi I would n'umutima receive this word ufite by kwizera, clapping. kubera ko Imana imbwiye ngo mu minsi 24 ndakuje imbere God says, hahandi hataringaniye, ngende In mparinganiza these 24 kandi days, I'm mparinganiza leveling ijambo ryawe. places that are not leveled with my word. Imana God izabajya imbere going murangiza uyu mwaka to go amahoro, in front of niko you. ijambo ry'Imana ribivuze. You will end this year in peace. Imana izagushoboza gutera God intambwe. will help you to step forward. Ibyo wasabye Imana What you ask, izabisohoza you will receive. ukibirebesha aya maso You y'umubiri will see apana it with your y'umwuka. own eyes, not Nimba spiritual eyes. ubyizeye ubikomera If amashyi. you are receiving this, clap your hands. Tugiye kwiyegereza We are amateraniro going to welcome the service kubera ko Joyous ifite live recording. because Joas has a live Konfini recording. mutambuke n'abandi bashoboye kubekinga mbabwira indirimbo tugiye kwiyegerezamo amateraniro. Confi and others, please step forward. We will sing a Yego. song as we welcome the Hanyuma congregation. nitumara kwiyegereza amateraniro ugumutegura ituro, Prepare umwaka your urarangiye offering. utekereza icyo uha Imana. Think of something you are going to give God. Amezi 12 byonyine yaraguhaye umwuka utaragiye kuri bomboni. You've been breathing for 12 months. Numara uyizanira ituro ryo kwishima an n'ibya offering. 10 ukwezi I'm kwararangiye. tied to thank Him. Imana yabaye iyo kwizera. God has been faithful. Imana yabaye iyo God kwizera. has been faithful. Imana yaraturinze. God protected us. Foursquare Imana yaratwaguye. Foursquare, God Imana expanded us. yaturinze amarembo y'ikuzimu. He protected us Imana from the gates of yaturinze hell imigambi y'umwanzi. and the plans of Imana evil. yaturinze ibyaduhagurukiraga. God protected us Ariko from Imana everything yo coming against kazara. us. Oh Uyu Lord, munsi turi mu mashimwe. we are in Thanksgiving right now. Twaragutse twubaka ibindi byari birenze We ibyo have twari expanded dufite. into the building. Ibyo ntimwobikomera Won't amashyi. you clap your hands for that? Ndasaba Imana kugira ngo Bishop So I thank God for Imana Bishop. izongera imuhe irindi yerekwa, May God give him more vision. y'indi teme tuzogenderamo, For another ababyumva
bazabibonamo The people who umusaruro. receive the theme will harvest from it. Uzi ko umunsi avuga ngo umwaka wo gutera He intambwe. said the year of Buri stepping wese forward. nanjye turazitera tujya. Myself, I was Gutera thinking, intambwe. where do you step forward? Iyo ni teme y'amezi 12. 12 months Ariko stepping forward. ubu nibwo hari ibyo twateyemo Right intambwe now, mu I rugo have iwacu. seen that we step Hari forward even in n'ibyo our twateyemo household. intambwe hano mu muhamagaro. And even in the church, we've stepped Hari forward. abantu zonyine kuwa gatatu hakijijwe abantu barenga 50. On Wednesday, Nimba 50 bihamya people neza. received God. Kuwa Jesus. gatatu mu materaniro yo kuwa gatatu hakijijwe abarenga 50. Wednesday, 50 people received Jesus as their Ugiye Lord and kubara Savior. abantu bose bakijijwe kuva mu kwa mbere ukageza uyu And from munsi January till bararenga now, abantu 500. We have more than Iyo si 500 intambwe people who received abasaba Jesus. twakuye hanze That is stepping kandi forward. ndahamya neza no muri aya muri ibi byumweru bingahe bisigaye In this hari remaining abandi weeks, bagomba kuza there are more tugatera coming, n'intambwe yo kuramya And we are Imana. stepping forward. Nimukomere Imana Let's amashyi. clap our hands again for God. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. You've been with us in these Ego tough mu times. gisirimba uzigama intambwe zacu You've- uzikomere atari Imana yozigama intambwe zawe It is God who urabona saved ko your kurira steps. moto ugataha Would you go on a bike and go home if it wasn't God woja protecting kuri you? vola stroke ntiyagufatire Would you drive and you don't have a stroke if it wasn't God protecting woshira you? ibiryo ku meza ukabigirira apeti Would you put food on the ariko table and kubera eat it? kuko Imana ijya But ituzigama because muri God detaye saves us in details, uhaguruka uramya Imana ni iki stand up cyatuzanye and praise God Imana because ibaha that's what umugisha brought karibu you. turahita dusirimba twakira ijambo ry'Imana iyi niyo kwiyegereza amateraniro yose yayitiririje ya This is just to welcome you. This yego is just to welcome you. abitambo n'amagambo asobanura wowe hari ibyo ufite byasobanura amashimwe y'Imana zanyu umutima gusa n'umutima gusa n'icyo Imana igusangaho icyo gisobanuro cy'amashimwe abitambo n'amagambo asobanura ubishoboye uhaguruke ubwire Imana ibyo zanyu yakoze umutima umenetse nk'igisobanuro wagendanye mu bihe wazigamye twarakubonye Mana we twarakubonye Yesu we twarakubonye Yesu we abagendanye n'Imana tuzamura amaboko wazigamye zo gushima Imana. Imana yagendanye nawe cyane yagendanye n'itorero tuvuga cyane ngo amen. amen Uzamura ibiganza twawe utereza haleluya gusa. Haleluya 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 Bwana asifiwe sana. yes Imana ibagirire neza ukuri sema amen. Bwira abantu batatu ngo Imana yagendanye nanje, ubabwire ngo Imana yagendanye nanje. Ego ngwino papa twihute. Imana ibagirire neza. Nibigushobokera utere intambwe uvuga ngo Mana uracyagendana nanjye n'uyu myaka yose. Zamuka note. Haleluya haleluya. waraturinze Yesu we abarwayi warabakijije warakoze Mana watanze agakiza warakubonye muri iki kibanza Uzamura amaboko turebe. Wagenda
tuzamuye ibiganza wagenda sawa ubihe ubitekereza wibuke wasiga wina tosura n'ijya nyuma